toi whātalo whātua le whapopongo telefon mai le si fofongo le lau mua mo le niwa henga o le awa uli. O lo o whaaua wana whianga I pea le tui mātua Queenselani ma mawhatianga o lo longa ma tāwhinga. Ai le o tu uai le to a tele o tangata o fofu atu o la tau taimi e tau mawhai e la vea I ma whaasau mai ai soifu o tangata na tau male lemo I lolo vaia. E o atu I le to a tolu se lau tangata na poloka I lungo tawa lungo o fale mai le mawalunga o le sua vai I le tui mātua o Cairns patasi e masita mai titi fitu tau sanga o lo o le fale mai. E to o lima tangata e au fia I matamaiti e to o lua na lave a ina mai I lunga o se fale talu mai le po e tasi o whaatali mo se fesosoani na whaale au ngā ina matangi malolosi matimunga mamafa na valo ia mole pito nuu I le po ana po. Ua toi whaafoi mai New Zealand se tama matua mai Australia o na wana soli ngā tula fono e ui na soifu ane New Zealand matu ua le atunu umo Australia I le lua o na tausanga o na matua na sitiseni Australia. O Scott Fia na toi whaafoi mai le atunu I le tolu vai aso taluai o na o le tele o na soli tula fono e au fia I ma le tolu se fulu I tula o tulima leo leo whaapea fuala au whaasaina. E na o fia e sitiseni New Zealand mai lona ainga atoa o na matua uso matua ngane whaapea lana whanau e sitiseni Australia uma o le amatanga o le luafe maleono na molia I ilona sawaina o lana panga sai whaapea ma le luafe se fulu lima I le sawaina o le isi ana paanga. Ua whaato e sere whale o loa le keimat I se tinai au kilani ona o tuua inga se sena tuua I ai na mafua I na fesilingia e leo leo I lana whaataunga e o atu I le valu se lau tā lalo na taua o whai. O le aso lulu taluai a o whai ui u le whaataunga le tinai le keimat I potani au kilani a e tauwhia loa I leo leo ona ua viliina I le au whangaruenga leo leo e whaapea olo o ngā o ia e le tina o loa mai le whale o loa ma o loo fuafua e sola ese e to ono leo leo na o atu e tau fofo le whaafita uli peitai e le sa o tuua inga le keimat na whaato e sere whale o loa e awalatu I se emaili na lafo ina I le tina ai le Italiane le whale o loa ina ua fesilingia le tio New Zealand. Ua paula I titile numero o tangata e whaamaunia I le COVID se fuluiva e tusai ma whaamaumaunga mai le soifua malolo ina le vai aso taluai. E fitu afe fase lau se fulufitu tangata fo whaamaunia I le COVID I le vai aso taluai e o mai le aso saa. O le whaafe se lau whaafao I la tou. O tangata ua toea a fia whaalua I le whaamai pesili atu. Tolu se lau lima whaana whata o tolia le whale mai ma le toa ono I potu tinga aina. E tolu a fe ono se lau lua tolu le whaitaua o whaai o tangata ua mali liu le whaamai e tusai ma li potia le tio New Zealand. Ono o lapata ia mai pea le soifua malolo ina tangata New Zealand ia whai atui o le pusta po o tui e whaamalosia I puipuinga mai le whaamai. Ono o valo ia e whaauau le sao o le pepesi o le laulu fau o le whaamai le variant JN.1 anga I atu le tausanga fau. E le o se paketi te le e pe ona folofola I le palemia Christopher Luxon a ole I o le Krismasi. Ua sauni le minista o tupe Nicola Willis e whaalawi loa le paketi le aso lulu ma ua fuafua ia tala fea unga ma le tala lata mai a le matanga luenga o tupe mo le tamau a inga. Na whaalia e Luxon I le tio New Zealand I lona manatu ua matua le lei lava le ngaluenga le whainga malo so o whaatasi I to tono vai aso e tonu ia talu ona tula I mai e ta ia le atunuu. Sa whea ngai le tamau a inga matulanga whaale tonu ma tele whaafita auli mai le whainga malo ua mawai atu. Ma o lea ua whaatulanga se tamai paketi I to tono vai aso e tolu talu ona o lato I le malo pei ona saunoa Luxon ua mawhai ona whaatino nisio ngai o inga ua lato manato o le ato e whaafo ia I le tūlanga mausali I le tamau ainga ma le vaainga le lei o tupe. E le oia I lava ni whaato e senga le malo a o whaau na toi ave e sea ma whaalea o ngā aina polisi sa I longa I le whainga malo a le leiba pei ona liputia. Na mua I le polisi sa vaai ai e le whale tupe whaaleo leo polisi tau tupe I le pulea le lei o le tau o le soifuanga matulanga I ngā luenga a wāse tamau a inga le lei mo le atunuu. Ai toi whaafo I le vaainga o le matawhai o ie tasi na o polisi tau tupe. So o ai male ave e senga o le tula fono o le malilienga mo tutongi tala whea ngai. Patasi ai male whaamama avenga mo ta avale mama le clean car discount. Ua whaale au ngai na fo I le polo keti o le Let's Get Wellington Moving. Ai ole a whaatupeina se isi ana po o se tano I Mount Victoria.
ma toi whaafou le Basin Reserve o le awa aia le whaamanumalunga o pūlenga nuu whaitu malo Wellingtoni le poloketi o le Golden Mile po awala i totono le taulanga. Na whaalawi loa le palemia Christopher Luxon, la naulua i malanga siasi Australia mo le taimi mua talo na pale mai le tofi i le aso atai au. E whelo ai atua i male palemio Australia, Anthony Albanese. Na amatala na saunoanga i whelo inga matustala na nafi, e whaapea ua te lele a whaaina o le tamau a inga o le atunuu, i le whainga maloa le leipa ua mawai atu. I le lele leo na whaatautai o ngaluenga a le whainga malo. Whaalia Luxon, o lo upopole le malo i le pule ina o aseta, o na e tāua i anga whasotai mo le tamau a inga o New Zealand. E le iio ina e Barry Young 5 tausanga mai Wellingtoni, ona mo lianga na tula i ailu mal whaamasinonga whaaitu malo a Wellingtoni, i lona likina lea itua o whaamaumonga mo tuipui o le COVID-19 ale te whatu ora, na whaatumulia lumal whale whaamasino i tangata e langolangoina Young, ma ole ato e tula i lumal whaamasinonga i lea so luas fulutolo Februari. Na whaasirasila i le tepu kenga i le asona nafi, le malolo vai ai o la lato pulesili a Peter Winder o le whai ungo Januari ua whaamoemoe e tu ua ai le au nanga. Ua whaamawai fo i le pule langolango o le ofisa autu whaale awa onga ma polo kalame ya Megan Gibbons ma o le aso se fululua o Januari lo na aso mulimuli i lona tofinga. Ua finangalo le taitai o le Act ma le whainga malo so o whaatasi ina ia whaia se iloilonga o le mapas po o talawhianga i pea. O le mapas o se polo kalame o le o whaafaingo fia le awala mota maiti Maori ma Pasifika moa o onga whaafo mai. Na ulua i whaavaina i le tausanga e a wheiva se laufitu lua ma o le whaamoemoenga ina ia te lele awanoa moitu a inga tangata nuu ese e ngā lulue i tutono au nanga o le soifua malolo ina ma mawhaiona tali atu i mana onga ese i tutono New Zealand i le tūlanga tau i le soifua malolo ina. O le tausanga mua sana o le tolua wanoa na whaatūlanga mota maitia o ngā Maori ma Pasifika mai lea whainga a toa e toa ono sifulu. E o ana i le tausanga e tasiva fituiva ua toa tolu lua i la tau na talosanga ai toa whana talia ina. O na toe whaupopolea e le University o le Nuumera mai le toa ono i le toa iwa i le tausanga. Aina whaatuputupula ia i le waitau o le iwa sifulu. E toa se fulu lua lea na ulu fale atu i le awhi iwa se lau iwa sifulu. Si iti atu i le toa lua sifulu tolu i le tasi iwa. O le taimi nei o le tolu sifulu pasene o awanoa i le University o Aukilani e whaapitoa mo tamaitia o ngā Maori ma Pasifika. Na saunoa le taitai o le Act David Sāmoa o se tūlanga talawhea ngai le toi ilo lea poru kalame o na o le mapas. O lo whaatino i whainga whailonga tangata po o le whailonga lanu. O le le tutusau awanoa mo tangata e fuai o lato tangata nuu. Mga nalo o whaia ina ia ausia se whaanaunaunga au tū o le whaalelea lea o le soifua malolo ina mo Maori ma Pasifika. Peitai e se le finangalo le minista o le soifua malolo ina Dr. Shane Ritty lea fo isa au ima manuia mai i lea por kalame. Ona na ia manatua ina mea le leisa tutupu mai ai i le vaitau na o ina ia ito mai whaafo mai. Ua langolango ina malo si e supermarket i le api po o le app o le grocer na whaia le ali au kilani o Rock Wong e whaapitoa mō tangata e whaatusatu saitau o loa i supermarketi. O taimi awanoa o Wong na ngalue ai i le taumawhainga mai o le grocer app. Mai le aise tupe mo o mia e tutongi, a e whaatusatu sai o loa mai supermarketi ese i tutono New Zealand. O le apia ngalue e alai le whaonganga o whaamatalanga lau tele, mai upenga ta whailangi ma porkalame ese a supermarketi. E mata i tuina i le ese ngā o tau o loa, ua whaalia le langolango ma alosia supermarketi i lea api, mo tangata whaatau. Ua whaali le whaanoanoanga mātunga lunga o leo i le si itia maua lunga o whaalawelawe tauta awale lunga le awala sa mawhai o na fō ia. Ua toitu ina mai se whautuanga le matanga luenga o leo i le saunga le mū talo na maliliu tangata e toa ono i whaalawelawe tauta awale i le whai unga le vai asu talo wai. E tolu se lausful walu tangata maliliu i whaalawelawe lunga le ala tele i le tausanga nei. Ma ole toa se furufitu e tutono le maasina o te sema. O lo whaawa upesu esu enga i whaalawelawe
lavelave na malili wai tangata i le whaaiunga o le vai aso peitai na whaalia i li botia leo o whaalavelave na mawhaiona fo ia pe ana whaautauta le lei. O loo vaai a pea tangata i le whaio lato fusipau. Ai e te lele awa noa e lavea i mai aiso i fua pe a whai fusipau o taavale mo le puipuinga pe a lavea le taavale. E o maile aso tolu se fulo Novema ua silia ma le lua tesi ma le 5 miliona su enga wa whaia leo e su e ai ave taavale e mawalunga le ava malosi mai le numera whaatulanga ina. E li masfulu afe sala na tuusia e whaasalai ave taavale ma paasese na maua ele i whaamauina fusipau. Tolu se lau onos fulu tolu afe o sala mo ave taavale sawa pe sili atu fo i maila whaatulanga ina. Whaapele 5 afe o sala ave taavale e maua o whaonga ina le telefoni i le taimi o whaafoina le taavale. Tala fo wia malisi fofonga o le lau mua mo le nivaenga o le aso. O te toi whaatala whātu sa isi wha o popongo le nei o tātou telefon mai Sāmoa usi bai al whaafonga. Ua whaalawi loe le fionga le sui pāna mia le fionga tuala Josefo Bonifasio. Nisi o whaai unga le kāpeneta wa mai o na sila ia i mapāsia. O se tasi o ia whaai unga, o se vaenga le poloketi o le tasi le miliona tāla. Na whāta oto el se lau 5 wafe tāla il tūsanga, mo le tutongi o tangata whainga ruenga i ofisa o whonu whaavai te itasi tu malo e 5 maltasi. Le wasi itia nei, ele se lau wonu se whunu whawheta la. O nei ofisa ia pole au whainga ruenga fōi, o lo whaalangolango ia i leuna ia o ngā ruenga fuafua i tu malo. E whapea fōi i le whaatinoina o ngā ruenga ma le tuliloina, ma le mataituina o whaatinoinga uma o Pol Kalamea i tu malo te itasi, ina ia au sia manu lau ti, ma matatia ua whaata oto le tātou malo, mo le nei wha moe tāua. Sau noa tuala, wa toe sila le matanga luenga ma le komiti whaafoe, e toe iluilo whainga whaavae sa whaatu langa le teimi mōmua, e le whaanaunonga, i alonga tasia ato le atu no i whaamnuyanga, e tutusa o mai tu malo e 5 maltasi. O le utali mai le fionga le sui pandemia, e whai masui o le kāpeneta, e momoli mai aloa ia i se whaalapo putonga no lato whaatau teia se solo, na anga i atu ilu māmaoto le malo e momoli atu le mau, e whaatatau i le taua o loo tula i mai Israelu. E whailo atu ma le whaaloalo i le atu nuu, o tūlanga whaavao malo i mataupu whapenei, ua maea o na whaata oto, ma o mataupu e ma ale i tuuma. Ai meise o ni mataupu e aafia ai le saunga le mu o le lalolangi atoa o lo i lalo o le whaalapu tonga o le pulenga o le saunga le mu o le United Nations Security Council o malo au whaatasi. O le whenga iai o le tātou malo matulanga whaavao malo i malo au whaatasi ma le whaatinoina o na tiute o se tūlanga e whaatau o tele, ma o lo iai la tau e fito i tonu iai le fuafuaina o ni whai unga e whai. Pei la o le matanga luenga o le vai fafo, ma sui o Sāmoa i atinu i fafo, i lalo le vaavaainga a le pālemia, o lo o mata i tuina mata upu whaavao malo, ai meise vivesi singa i vao malo, o lo o awhi ai tangata nuu e pei o tina mata maiti. E lango ina e Sāmoa le una ia pea o le file mu, ma le tausia o le nofo whealafani, i malo uma o le larolangi e ala e le tausisia o tū la fono, whea ngainga, ma whainga paanga whaavao le malo, ina ia tafi e sea ve singa ma taua i le larolangi. O le solo nisi ina o mai i le vaiason te nei, e le i tau fia e le malo, o le whaatinonga lea o lo lātou ai a te tau, e tusa ma le whaasinomanga o le whaavai. Sa iai fo i le awanoa, e o mai ai sui o le nei solo, e momoli mai le ofisa nei le lātou talo sanga.
sa iai fo i sui o le ofisa no watu le vaenga sa iai lātou ai le taina le se fulu i le tai ao e pei o le lātou teimi ni tu ina mai pei tai e taunu watu muli i lātou to ai titi sa au wai i le solo. Fai loe le fionga tuala, o lo tala no pea sui fau tua ma lo au whaatasi, e sa idi fo mo lea vesi. Mai o Sāmoa le isi atunu, o lo iai te tono le li o ma lo ia, o lo sa ilia ia fo. E le fōlu matanga luenga o leo i tausanga te itasi ni ma sino te sema, la tu te moli atu ai se mea lo fatu whaatasi, moli no whanga o te mamati nā mātutua le mapui whanga lele. O le utau mafa ese e au fie tanga raisa, pusa apa, o me aitu aisa, whala au tau mawhamata ma whala au whaisua, ma le tele o isi vaenga mo mia moa so uma, e fiso swani atu ai te mai taitapo sa, mo le tau singa o te mamati nā mātutua. E whai ulawa le asi singa mtanga luenga o leo whalipui ma leo le tue fuata ina, e le whaia leo whaafia ma sani le wha ilia leo, e whaafia i la tau. E silia ma le 2 miliona tala le tupe whaalu atoa, sa whaatupe atoa i le whainga malanga le auta a alwa Sāmoa, le ana masi i atu i ta'alonga le Pasifika sa whaatuti e Solomona. Whai lolo fisasili le pulenga o ta'alonga Sāmoa le Sasnok, le sunga tuala Matthew Vaya. O le tupe tele le whaaruina i le seleni, o whainga malanga vaalele ono sa whela wa ina i le auta a alo, i le malanga atu male toi foi mai. O se au malanga pito i sili leo na to tele mo se teimi mo mua Sāmoa, wa masi ini ta'alonga le Pasifika, e whase lau tolu se fulmale tolu le au whai, e tolu se lau tolu se fulmale lua ali matama i taita alo, ai valu se fulmale lima sui o pulengo ta'alonga i lua se fulmale wha na malanga sui, ma le to se fulmale ono o sui o le Sasnok, na wha manino e tuala. Budget sa fata auto mai a November lua fi suma lua lua te sima fa miliona tala te minei fa mo bonga o tali nga fa mo bonga le audit le wota to le 2.1 million tala au fa ele to mu ya le malanga o balele o ka charters ya Pacific Airlines ya Airways ya mai le Fiji Airways ya fa pe for the commercials ya ma apparel fa tu pe no umala ole masi ya tu tato team sa ole self ingan unconfirmed say verify that to auditors no time ni na whamanino foi tuala i lea tunu, o whainga malanga i ono ia aleba alele e a fiti lea sa wha o ngā il whainga malanga. 192,000 US. Whasela wiwa suma lua afe US. Plus your taxes. Tu sel tu pesa mo just under 1.4 million. Peitai na whae lole Briston le Sasnok, na sunga paunga tan lelei, e tasi te si malebalu miliona tana, le tu whaata singo le tau atoa, le whaatu pengo le wha moe. E ui ina sa te ena le kapili ki Sāmoa le toa Sāmoa, le talo sanga le awa engilani i mosa la tu ta alonga, ina wa awe le wha mua Sāmoa le ta amilu sanga ali ipo le Pasifika, and a reportia le Total Rugby League, ma le litio whaavao malo New Zealand, wa fautu ina le lakapiliki whaavao malo le lakapiliki Sāmoa, ina ia toi whitutu na i le lato whaai unga, ia maua se hawa noa e taa aloi ma le awa enge lani. O lato wofo ina mai ia maua le fisoa swani tau se leni mo le lakapiliki Sāmoa, e malanga tua i lon tona, pe a whai ai o lato toi talia ina, le tālu sanga sātu ina mai mua. Ua whaamau nia le mōrianga o le aweta vale whaata mara ua oile maliwi si tangata. Le ua mōria i le alo tamaita e o le fionga le ministawa o ngā maanga nuu. O le mata opu le nei pe o le ripotia, na tūlai mai i tufuta foi sa vai le lua vai aso tanu wai. Ua whātu langa o le aso limo le masino Februari o le tausanga fau, o le atoe wala au wele nei mata opu i lumo le whamasinonga. Ai mōri anga lava ia i nau mai asu e su e ngalutanga luenga o leo.
Wa whamau nia mai e sui komisena le tanga wenga ya papali I Mona Lisa tia iketi ua whamau nia le mōlianga. O tala I mai Sāmoa mo le ni aso manuia lo tātou tunu whasoi foia. Try to make your own safe, mole mole. Ele feta wila wa ai, ko fika mai fai, ki ngai yo kalinga I pungai ka e mai. Lua mai le pese o enge I ese e la valonga, bele o le afanga o mai le pepe. Na o se wha amanga ku DJ ku ia le kalepe. Lua mai le pese o enge I ese e la valonga, bele o le afanga o mai le pepe. Na o se wha amanga ku DJ ku ia le kalepe. Hey yo, what's up, what you gotta say? Bring it up to the beat, let me hear you say hey, cha, hey. Turn around with your eyes closed. Super Mike is in the house, it's gonna make it, yeah. So Little John, here we go, get the microphone. Jackpot, back shot, so they tell me what you got. Jumbo the man is gonna make you feel bad, so lose yourself before you get down to the ground. So everybody, what you gotta do now? Throw your hands up high, yeah, touch the sky. Okay, so and the crew are gonna bounce for you, so holler back, keep a clap and take it easy when the bell rings. Lua mai le pese o enge I ese e la valonga, bele o le afanga o mai le pepe. Na o se wha amanga ku DJ ku ia le kalepe. Lua mai le pese o enge I ese e la valonga, bele o le afanga o mai le pepe. Na o se wha amanga ku DJ ku ia le kalepe. Le whakawhianga mai le Nato Brothers ia mo le pese na ia lue mai le pese ia ua lava nā vele e se fo ia ngangana au pe pese fo nei fo i talu fau ia e sao le ia lue mai le pese ia ua lava nā vele ia ua la tau fo ina male pele lua se fulu 5 minuti o te nei le tūlai tasi le si ufonga lau moi Wellingtone mana fa fianga se filoi se pai le tūlai lua ia on tatou fa ma vai fo ile mo le yasa mo le atu fa malo ma le fa tai le tatou tinu le tapo mai na o mai atu fo le to fa salawina o telefon le yasa mai le si ufonga lau mua
Ia pe ona tapenei na matu ina tu le tamaita ia ana fa solo. Ia me se foi o tatu tala mai Sāmoa me lo tupu le tatu o tinu. Ia pe ona fonga me le sunga ia ta se salam sem. Ia le lei taimi. Ia fa fonga mai tatu pese, ia malue mai tatu pese. Ia ua lava na vele ali sek. Ta mo sek po fea foi se ainga o afi il ta vale te malo sek nei oli. Ia malola foi ia te reuso nga lue nei aso. Ia i sek lo mafuta me Australia. Ia almea leu te leina ise uso lea. Ia o vai taimia nei foi lele fia ta malo e fatu ese i il tinao le ainga i mea sa fa le tonu i foi ia le folanga foi lua filua tolu. Ia taimia nei masani ona o vai ise uso lea fatu ese. Ia o stangata e anga malu ma anga maulalo. Ia wa le vai tau nei, o le vai tau o fatu esenga, fatalo fatu il fatua ia. Mele sete ve lio, malo lava le mafuta me le taimi o le tatou proklame ma le tautua. Alanga ele pepelo la utala le faiatu, fatalo fatu le sunga Jason Killet. Ia fa taitele lava, pese pulo tupu le o te vatu le tu mai le sunga Jason lunga le tatou Facebook. Ia pe folinga se pulo tupu vo le tupu he rota i taimi o mo tala Christmas. Ia malo lava. Mai na ona tatu tari e me le mo le vai tau nei o fa manga lo leisi ia ai o le me tau na fai ioi e tau ona fa le lei ainga i le valta mama tina ia o le matua ma fa nau to e fa le lei ia ai o foi le se pe ya ono fa ya tu le aso na mata me ana le la le ta le pokalame la ta mata ta no tu fu mo uta ua le upule e te le tu ilalo pe fa tu ese le tina le ainga pe fa tu ese volta ma le ainga le tina le ainga i va uta fa pe nei ia pe fo le tu meta ile o ye mai mata fola ia le fo umo na fa tu ese ia le tu meta ile ye mai mata fola ia awa te fa tu ese lo e matua pe fo le pe te tala atu se avenga mamafa i lo roto. O le taimi ai te fatu ese ai ma foilele ma ave ese atu mea sa e nanaina, ave ese atu mea sa e taofi ma wina i lo roto. Ave ese atu fo imani avenga mamafa sa e nofo ma oe mai lava ia Januari e o mai le asore nei. Ia, a fatu ese la ma ave ese atu. Se pole alo fai mai le mamafa o ngā luenga pei ole pei ole tangata foi lele o le eise asala esa ole mene o fai atau o se tangata ese o au tangata o te fia tele o te to'atuli ma u fatu ese le tangata lau te iloa lai foi lele o lo eise avenga mamafa ya atau o taimi ane o te fatu ese i tangata. Ia, o te fatu ese fo isi au mana mea. O taro fatu ia le sunga a rini weta. Ma lo lava le mafuta mai. Ia. Ia o ngā fo i lo mafuta mai le taimi nei. Tātou ia i lunga le Facebook ma le YouTube. Tātou talatana noa. Ia ma tātou whaasoa mai oe whaasoa atua. Ia le fo wa saulis tangata le ese le fia fatu ese. O le sunga ia tali vui. La utamana leo tali vui. Ia mo te mafuta sa matou mafuta nei Wellington i Porirua. Ia aua mo ese aua sifi ese atu ma Porirua. Ia ono ni vaenga fuilele sa tua ia i fo i tausanga o mawai. Ia lela ua au mau nei o i Hawke's Bay. Ia o le taimi ane o le fatu ese. Ia fatalo fatu sunga ya muelu. Ia oksene ma lola ma le sunga muelu. Lei tele vai se rongo fia tangata ata mai le tangata laua o sa loto le loto wa umatu vo le lua wa umman fatu ese. A fa pe wa umman na fatu ese. Wa umman na fatu ese ia fa iloa mai ia fia pat. O le pese la nei o le wa afartasi. E taina fa apito atu mo oele na wa Sāmoa. Oe. Oele na wa umana e fatu ese le tamau le ainga. Oele na wa umana e fatu ese le tinau le ainga. O le vai tau o le fatu esenga. Vai aso lea, whanau mai pepe fau. O le vai tau ni nei, ma le vai aso le nei. Ma u te iloa, o le vai aso le nei. O le vai aso o fatu esenga. O le mea lea, e fatu ese le vai aso le nei. Ia, o fia a ngelu langi ati. Oe, ma mea le upu. Tasi le tangata Sāmoa, ai fia i a ngelu e fia afi. Ia na, Tātou pesere uro fatu i mo o tō umai o Sāmoa le taimi nei.
o tau ia wa uma o tau whato e senga ia o tau tai to olua o tau Sāmoa o fwere o se etia si ta maa si tina o se etia si o to olua ia o mata wa to telo tatu a whato ese punonou a whato ese tangisi a whato ese te vaile emo mata pe o ia e sa o lisi lom tua e te pupula mai iau mata te rea lofa o pesa nei ta whapitawa atu mo o tau malawa ia mafuta mai o tau ia sa o tau whato ese rena iaso ma o tau Sāmoa ma whai tau tau tinonga tau te rea toi whaia pesa nei au lofa toi mo o tau. Alo fa te foli to fine ya fola Norieka le mafuta mai o Amerika ya fola ya o taimi al fato ese ya muelu ya o taimi al fato ese. And what have you done? Another you over, and we want just begun, and so this is Christmas and a happy new year. Then you and the key one, the older they are. A very Merry Christmas and a happy new year. Let's hope in the new one without any fear. Milele Christmas, utata uia, faangalo nileanga, faatape dumala. Emmanuel Christmas, malata usanga po, Baba no loto, a few island lipoto, Olede Christmas, fia la feel my paola, oya ole pulova. So this is Christmas. We hope you have fun. The new and the key one, the older they are. A very Merry Christmas and a happy new year. Let's hope in the new one, the older they are. A Merry Christmas and a happy new year. Let's hope it's the good one without any fear. So this is Christmas. We hope you have fun. The new and the key one, the older they are.
Pafianga mai le sunga mau to tasi aswao ya ma le se faletua ya matalena ma le pese ya o pese fo il Christmas no to 2 minuti na tale o le tula lua tale lua tu mai lo au tu atu ma to lima ta to lulu lima mfa to fa wa mai ale tau tu al sifonga lo mua ilonga le Facebook ma le YouTube ya o le foi vai nga o le uli o le vai atu le wa so longa le na to fe o ta vale le umma tu atu nga nga lu ma tu ta to ofisa fa sala lau ina o mai ai foi ia le poloka le sa ia ia ono la vea o ta vale le na feto ai le na la vea le loli ma le tamai ta vale le off mai le motorway por lua ia le na poloka ile awala ile te o le sfulu lua ile o nei ia mai ta watu ia le o to so longa le fe o ta vale ia fa pe ona te sauni te malanga ma le vale le Wellington ia ile so le uli nei po le fia na nei ia le wa ngao lu mo ta office fa sala lau ia pe ona o tu ina tu le te o sfulu lua ia le poloka i o lumo o le tātou ofisa fasalalau ia i man Kevin. Ona o le loli ma le tāwale lea na feto ai lalo atu i o le motorway ia le off mai lea tātou i porirua. Ia peo nei te sauni malanga ia na ua i te fua e toi oso mao le motorway faule i tua ato porirua. Ia lea mana ia leo toi amanoa toi ngao ia le tātou o wala lea. Fatalo fatu si o tina matua ia ma foe Eric ma lo ma foe. Ia mai se foi ia o to tele vai o tatu tartan noi me yo fato e senga ma foi le fa le lingo a inga ma alanga e sa o sole e non tatu tartari ai o le me tau fai lioi awa o le nga o lo fato e se ma e fai le lua le linga ma si o to lua awa e wo vai tanga te foi le e moe ma le loto foi le e le me lai ta o fi loto lai ta o fi le loto to inga me foi le moe ai le me lai mafau fau i lai mafa le mafau e te ia lo fa longo tu lau foi le lau o moe va vale mai ai ioi o vai tanga fa pena me foi na e le lo foi le fai o lua fa le lenga ma lua fa le lenga ma si o to lua ai te le moe te lua le moe wai e moe a te fa longo tu la ta fa mai pili fe oi ala o moe vale ya pili ia ma e ta ua le vaenga le fa le le moe ioi wala nga e afa pe fo yo la moe ia la e te alta ma le fa pe mai le moe vale le tina le ainga te le tina le fa pe mai le moe vale le tama le ainga Yurieta. Ioi, ai le o Yurieta le ingo le tina le ainga ia na te foi ale o vesi i me na le le no me le fa le lua misa. Ai te le i to fa le po. Le ma sa ni o so le o namula ulu sione. Yo tamo le fai miti tasi le fai miti le nei Wellington. Ioi. E te ia fa fine le foi le moe ia fa non fine e se le ingo le fine le ta. Ia e va pe foi ia to fine a luiva ma po sua le au fai miti le po lua le wa mata ona ngai mal temi nei au oi pa talo fatu se to fine ia mua fiti finau tasi le moe va vale le te lo nei o le vai atu le fatu atu ngai mai lungo tato Facebook mo tau tu se fongolo tasi le moe va vale le te lo nei se to fine le ia mua ia ma fai vai o le si mea ma fuai ona e moe vavale o le fai o saulo tu moe fai laulo tu moe e moe ai a wale mea nai tupu ia e le fai alo saulo tu moe te ia a whapea o Iosefa le ingo si o to olua ia e te ia Iosefa lai moe a lau fai mai si au moe vavale o e tina lea leta o ia o fodele o feta la fa pesi o to lua o ia lai mo vale o ia lai te mo vale ai ala le ai o Iosefa o ia feta na te mo vale lo we no fu mata o ringo o ia feta o Iosefa no na ingo ta sina me a ma fu ai ona ves ia faile lo tu moe i loa yo ia o al mela na tu ia e na mo moe o Iosefa e fe ala ne ia o ia feta Matalo fatu ia le tina ia le sina
le sina o le soata tali fe au fa tai tele lava mafuta mai ia o le mea mua e fo ia ai mo mea o moe vavale mo mea o miti o le fai o laulo tu moe ia ma ia fa malu ma fa ele moe tasi na vai ngata ua so ifuanga ia ale la tatu woi fa fia le taimi ia ai lofa te ratu mo tatu watino e se tau le lei e se tau fia a va ia tu ana to tari e mai ia e mana ia fo tatu ma ftanga ni ne ia to se furu eva minute ta le tu la e lua ma le mea le video call sole e vili tu loa mana o video call e vili mai loa e mana o video call mana o siaki uma mea la alu ia tamale le sa tatu fa longolongo ia sola dark moon o pespesenga lo Christmas
Le whawhia marisunga ia siwa vanga walesi na wato e sifuru tasi minuti o na tāleo le tūlai lua tāle lua tātou whamawai manatua. Ia o lea amato e ngā lua tūli tāi au a tāi au ma le usia maru whai walu ma le tūlai fitu. Ia se ipa ia le tātou tautua lea soa tāi au. Ia lea la ama ngā lua tuai ma le usia ia maru whai walu. To e sifuru minuti tāle tūlai lua tāle lua tātou whamawai fo i lea mon le aso. Ia alofa atu le whatua asenati le io. Ia whamaru atu ia po le io. Ia fa pe foisi o te fine ia mua fiti ia lo fatu mo lua mua ia inai Australia ia fa pe foisi sunga ia ninga sio le pena fa te tele lava le mafuta mai vai o le umane fu fa manatu mai e to fa manatu mai e le faltua ia lua iva maposua e sa o le ia le na mata no to matu fu en lila e mo ia e ma li mata tu tali so le a o mata o le o mata o yo le ato e whawhao i tātou lava fo le ana tātou atu ma tātou i Sāmoa. I te tono le ato e tātou tua mai ma tātou. E sa o le ia. Wahai ai stangata fo ina le ia len tau e tū fue. Te ropo tū fue na whai ele mea na ngau susu o lava e to e sau mai e tonu ia o te ilo ele o si a tū fue na whai ele mea. Talofa tu to fine ia whai pea taula. Ia mafuta mai fia Amerika. Ia alofa atu whai pea. Ia te oe mara inga. E sa o le ia vai. O nisi vai ngata ua lea. E fulele mo tatou lava i tau teo ma tatou. Lea mea le nga tatou toa mai fu ma tatou. Ia wai sao le ia. E ia istangata fulele e feala ele a inga lai whape o lai tau a lava i o le wai tau lava. La atu umalatou. So le e feala ele a inga ua toa uma e toa whau tono le ato. Whawhau susua ia. Fa susua ya to e mai i New Zealand si fa ilo no winga fato a fala la me i New Zealand lava mo me solo ta ele o ye afuma e o ise e vai to le e o to tini so le to e mai uma to tini ai au susu mai lunga le wa tau lava ya au fa pena ta to an lo fa le ta to ai ngala Sāmoa ma ni vai nga malanga la ngai o to ni vai aso i Sāmoa e mai se vai aso fo mai ava ia tu lo wa umale tupe wa umale poken manena en mo e o taulo na to e foi mai ai le fa pe le umale poken manena no fo foi ala ia Sāmoa vo le e wa ai me sia le vai vo le o tai fa va yaso tamalana e o tu fa va yaso ma tu ale ai ia ma se tupe le tanga e oi ia al fa manatu a umalo lo tupe mana ia no tu va sa tu ale fia va ai ia Sāmoa ia ai alo fa tele tu mo tātou tunu nei time ia si tu tātou le space fa taro fa tu a Katerina Mosa ia ma no lava Katerina te tele lava le mafuta mai na sto vai ma nei a urupo na sto vai o istanga tau ta ua langi ta longa tu te fatu sai nei ia mo meo ta longa mai o istanga tau ta ua langi se fai mai sto ta na po ia po se tama fo yo le ata fo le e tu se le ma urupo au le mai stanga ta fuilele e soltu la fono le ai mai stanga ta fuilele tau ta ua fa tango fa mi mita mai o le uli le u mata tau tua si tango fa mi mita mai Talo vat fo ia Tracy Charlie ma tai level la ma futa mai ele po ole uno hoken Tracy
Le Pacific Love mo le pese le na ia o fia foi pese pese ngaro Christmasi ina ua toe 5 minute ona tale o le tūrai lo. Ese lo fia atel tātou atunu. Io le nganga foi le nao tātou tua i mo tātou fia. Le o foi ngā ruenga o fia ngai nei aso. Se o toi te patasi atu apo ere toi te whatu saina e tea. Ia uli nei auli. Ia whaftaia mo le whaamimita mo le nei auli. Ia Hoken. Ia Tracy ere po o se uro Hoken. Limoni. Ia Saulanga. Taitele lava le whaea. Ia whaavae ta whili. Pātua Rempo. Ia elise ia na oti le anga le sifina le Pātua Rempo. Ia The Rock. The Rock. Lea la whaftai lava Tracy le whaea. Ia leitele. Sao leit The Rock. Pea o Rock. Wai po o whali ura Rock. Toi tolo minuta tā leitu la Venta, lea la, sao. Le tele ia Tracy whaamita mai au nei auri a papangale i o mai al tātou tautua. Le mea lea, e momoli atu whaaftai tele, whaataro whaatfo i le sunga, i le whionga leota, ia Rounder, i o ai, pe se fua se Nera sau i mara mea pesi fiu la vale. Mwene se kōria, malo, whaaftai tele la vale mafuta mai, alofa tele atu mo le tātou tunu. Whaafatai tēne mo le tātou maafutanga le nei aso, mai lawa le tai au na le ila, le tūlai fitu, se ia pā ia mani nei tai manatua, tātou toi whailo i tai au le tūlai fitu, le la maa ngā lua toi maliu se amaru whai valu, ia le tātou tautua le aso a tai au, ia ai wha malulu atu a ua sala fo i se ngangana, ua le tau tamari i lau mai mo mai, ia ma lau whaafonga mai se upu fo i wala avale lau whaafonga mai Sāmoa, malu a vai whale o tau whiringalo se a leu, ia manuia tele fo i ngā luenga la whianga iai le nei aso, ui whataro whatu isi o tali i leo matamata mai Sāmoa tau mai awa. Ia toanga koleni whamalosi. Ia toanga talo, toanga lotu. Ia lo whatu mo e se o lea tali. Ia whapefo ia toa whine a mo whinau. Ia wile se kōlia, Tracy, whatai tele la fo i mafuta mai nei aso. Whiro i tai hau te masani, le tu lai fitu. Whamanuia tele le atua le tātou atinuu. Ia mai le si ufonga la mo Wellington o le pesen nei. Tau te ara lofa atu ai ma tātou, lofa atu ele tātou pokalame. Ia oi lava ua motusia na mawhitanga mātua, ma e pere i ainga o na maranga li moni mone oti, wha mawai atu tātou pokalame le pesen nei, ia ma te sunga ia eri tau le pini. Whiro i tai au, wha manuia le atua, so i fua ma ia manuia. Kirisimasi o te mana tua pea lava oe mana tua pea oe ile nei Kirisimasi ewe ina whaingata ua Mesia o fallinga watatanga se ai nei lo fatu o Yahweh ta fiava ai atu atono e ai se aso Italiai ola o tatalo mana tua pea Kirisimasi ewi na whaingata eleva aia o nau ata watatanga sei nei lau whatu o Yahweh ta whiawa ai atu ai atono Italiai ola utatalo mana tua pea oe la upele ilo
le Mesia, le taunu ungalea o maluenga, I umale manuia, aole au fatali pea, besa wafea le manamea, atonu ea ise aso, etaliai, ola utatalo mana tua pea oe, le manamea, ilo ulo toe, e malingi loe mata, le manamea, se I fai mai se tala, tafia opo atu mafusi mai oe, e malie ai lo ulo toe, e nei kilisi masi, o te mana tua e pea lava oe, le nei kilisi masi, o te mana tua e pea lava oe, le nei kilisi masi, o te mana tua